Continuamos cos exercicios de entrenamento de membros superiores e cabeza. Agora vamos a continuar co bloque de cóvados. Entón, vamos a estirar os brazos adiante e levamos as mans aos ombros alternativamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, agora, cos puños cerrados, levamos os puños ao peito e estiramos como remando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Flexionamos os brazos e tocamos os ombros coas mans alternativamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cos cóvados pegados ao corpo, xiramos as mans cara arriba, as palmas das mans cara arriba e cara abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o último exercicio de cóvados consiste en cos cóvados flexionamos, xuntamos as mans, subimos e baixamos. 1, como se estiveramos rezando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora vamos co bloque de bonecas. Entón, cos brazos apoiados nos reposabrazos, flexionamos e estendemos as bonecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Despois vamos a facer como se limpiáramos o pó, de dereita a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos a alternar as palmas arriba e abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o cuarto e último exercicio de bonecas consiste en pechar as mans e facer xiros para dentro e para fora, con unha moneca primeiro e despois ca outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora que a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E repetiremos o mesmo cara fora. Así e coa outra. E o último bloque de exercicios de membros superiores e cabeza é o de dedos. Cos dedos estirados, separamos e xuntamos os dedos, todos os dedos das mans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O segundo é abrir e pechar as mans con forza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E coas dúas mans traballamos a pinza co pulgar e tocamos todos os dedos co pulgar, traballando a pinza. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se a alguén lle resulta de dificultade, pode facer primeiro con unha man e despois coa outra. E por último rematamos relaxando os dedos e sacudindo as bonecas. Sacudimos e relaxamos. E hasta aquí os exercicios. Espero, agardo que vos gustaran. Bico!